City. Spremamo se za polazak za Novi Sad. U 1:15 voz kreće za 15 minuta i očekujemo polazak. I lepo vreme. Srbija voz želi vam prijatno putovanje. Dear passengers, Serbia voz wishes you a pleasant journey. Sljedeća stanica, next station, Novi Beograd. Važno je da snimanje nije zabranjeno. Ovdje izlazi, ili tako? Još ih ulazi. Napunio ti se ceo voz, pa bolje ti da sediš sa nama nego da i neko sedi kod nas koja je nepoznata i ti da sediš. Sljedeća stanica, next station, Tošin Budar. U Sokolu bi rekli sljedeća stanica Novi Sad. Da. Da, jako. Tošin Budar. Vidi grade kako ovdje već. Sljedeća stanica, next station, Zemun. Dugačak i sad ćemo biti u Zemunu. Znači sa Bežanijske konce. Stanica, station, Zemun. A Zemun je sljedeća. Zemun, pa Zemun bolje. Stavili su obradu skroz. Sljedeća stanica, next station. Dobar dan. Za nas 4. Hvala vam. Vidi se.
Sedi, Andrej. Evo sad sam brate. Zašto? To što će ti neko sesti to. Neće. Hoću? Važi još bolje. Još bolje. Ja, vidi. Dobro, nam ne treba. Ako ne treba. Tako bi trebalo. Nije zadovoljan što mu staje na svakoj stanici voz. Pa ti izađi, pa nas sačekaj. Ja nisam ni ponajako, ja sam A majski. mi ćemo da idemo. Pa izašli smo davno iz Beograda, Beogradanje. Sad stani jer ćemo ići preko Dunava, da vidiš ove. Sad stoji. Sledeća stanica, next station, Sremski Karlovci. Aha, gotovo. Nije to drugi voz, ljudi, to je tunel. Da, osvetljenje u tunelu. Ovo je vodeno. Mama, ovo je vodeno drveće. Da. I vodena trava. Veliki je čovječ. Veliki, veliki. Malo kiše gore, malo pa je. Ma, ulaz za kupanje, vidio sam. Ima tako. A ljudi se tu kupaju. Gdje je smeće? Nije smeće. Vidi, ovo je močvara. Polako se suši. Voz staje na stanicu poredu. Uskoro stižemo u Novi Sad i približavamo se kraju našeg putovanja. Evo. Ja vam prelazim, brate, Station, Novi Sad. Sad smo stigli u Novi Sad i sad ćemo ostati u Novom Sadu sat, nekoliko, 3 sata i za 3 sata ćemo se vratiti u Beograd s Sokolom. Da, evo. Tako se priča reporterski. Nego se zatvaraju vrata. Zatvaraju i se sada vraća tamo. Odakle smo mi došli. Just the two of us. We can make it there with